Ko le beke mau ho whangate ngai whatap ko tau peu to tau whake atu me he whaleni. Ka tama ke whakanga tonu atu me whale whapure anga St. George me loto Nuku'alofa. Ai POLOKALAMA ma ke he koe ni. Ka pau he whoke tau mana tu ki he kohiri ka tau whawheta e peke o tua. Kai ke he koe e PALEMIA e ne o kune mea mai Hu'akavameiliku kai kamata e whakataha anga pe heni ai pe mo kinau tolu anga maheni ko kau minista kai uma awhoke kau CEO mai kau taki potunga aue ke takoni pe ki ono tari o ngahi whakamatala mai ngahi whakawhihui me toenga o ngahi wa atu whakiongongo mo whakamatala pia ko ato ai pe whoki e mau whakamalo ka te mo tolu o kutuko taimi ka tau Moimoi ai ngahi hongo ku tuku mai koia me he pule anga ke tau inasiai i aho malu ka koe aho sāpate eni i tongani mok mautolu koia hi ngahi whanua koia i toa pule anga. Kolenke bisa kibuli bisa takmamata ke Pamata ko tau ki press conference ko ni sāpate ni tau ki lot Atua makipangi koe mau mai pani a Fiona. Ka koe a Fiona koe tui mo EIKI. Koe arifa mo o meka mo koe kamataanga mo ngataanga mea kutoa pe. E amana ke whahoko mau whatongia i he hoa koe ni, i he pōtala noa mo he media, mau kore EIKI a he tataki, ai lau maarie ma au ni a Fiona ki he PALEMIA ka mai toenga e kau minista pia tāpua ki mau tolu i he amanaki o e whakahoko e whiohi koe ni ke mau whakalangangi a Fiona. Mau kore ngai mea ni wa whaaloku sisukais ko mau whamoi. Amen. Ko maron ke bisa lot lady ko mata ke tau potano e fiafini. Ko be ke o tapu ke to ma fafi. Age pua ka mai ni ko aturo wa te ngai whatap ko to fa ket me boni kai fa kamata mu ai tau potano e fiafini ko le pe ke boa ke fa to ki ta no ke ngai liliu me he tau ta no fa Moimoi ke tau ko fehu I o te fulai fa matala ha be fehu I hiki oni ma pa to frata tu to ke ma fehu te tau lele alu takai uloaki pa lai pe tai mi ai takai wa pa ko tau lava so fa ka lele ho fehu pa to tu mai ho fehu I he fiafin I he fiafini ko mahino mai o to ai case e ua positive case e ua ai leva ko ha ke leva fitu nai va fo pa recover ta pa ko case leva ta ni mi wa ke o fitu te ki whamala te misa moui ke wheitu mo natu la koe ni o i keisi koe ni. I he taim tatau nai whai ngā ue ke whahasio pe nai ala ia whai ngā maalie ke aratuai ai KOVITI ke otu motu koe ni togani pe nai whai lewa he toko naki na lewa time ua e misa taha ki hapai taha ki e ua o na oai o whainau surveillance o to oai ngai tesi e me te au he motu ai ko me ko na toluia tau pehe ko front line mo me e ala ia whainga maari ke puke taha ko na tolu ai nai to mai lewa to na ki o whai sivi I he to na ki o au mai ke aoni wa fifia was mai na negative ko to ko ti teira e te tupe mo ke misa ka vai ne CEO ke ne to o atu ya koe ola lewa o negativi koe ni ai o tu tesi koe ni whai ki eua pia mo hapai e whakaata lewa a hapai mo eua me whakataptapu koe ni o utalotoa lele ai o tu e taini mi koe whakataptapu ki Tongatapu pe mo wawa e whai lewa ngau e ngmisa pia mo ne pot ngaue ke na watu ki wawa whai sivitatau whai surveillance o pau lewa una o fie maari ai e toki whakai lewa ke toki whakaata a wawa
Ai ko tu e tai ni mi, kai ta unat ko ni, ko hono, ko lockdown ni, e apply pe ki wawau, pe a mo Tongatapu i he tai ni. Whatatau rewa koe ni ke he CV, ai nei toi mao koe ni, ai tau positive case e whai mo Tonganaki. Nei whai re vai, ai a rea o sio pe koe hae mea e whai e tau unat koe ni ki mua. Matui na tawanga maheni, ho e whawalu ko toa pe, tau wakai. Pea na e whai tutuni rewa, koe tau lockdown ni ho ko kamata, me he ono no a taha koe he whiawhini, koe aha taha wha. Foi wike e ua, me he ono koe he whiawhini. Koe mea maho inga he ni o kume mei aha taha wha, kai tok asi mai, ai ha taha o kupuke. Matui na tok mahino bene wai positive, he whalaite mo tōnaki. A pau wahane first contact, e ai taimi, o whia mauia ke whapapaui, na a asi mai e tō taha koe au positive a mui. Ai koe tau pehe koe a taha wha. E taim ta tau pe, e tō mea te mista, pa moe ne kau ngāwe, ke he whia mau kon ke nofo mau i kakai, ke oua to e lava ai virusi o tau pehe o pipihi holo hu whangai whakatapu ki ha kakai ke. Pau toi mahina pa pe moe whainga maari e koe ni, ke whai ai ai ngahi huhu, whaua o e tau second shot, pa wasi hen whoke e tau booster shot, ke kamata roll out i lewa booster, e whainga maari e koe ni, ke ose wike ua, ko kawa a ki nau tolu ton ke kawa he booster shot, a tau pehe, a nau tolu lawe angofua, ke tau iau ka tuunga fie maari, pa tau sio lewa ke a toi relax yang, ai tau lockdown ni. Na iai lewa moe mahoinga ia ai pureanga he tau sio atu, ko foi wike ua, loa, ke oanga ha whainga maari ki e kakai, ke nau toi tau pehe, ke nau toi whakatau mai hanau stoka, pe koe hanau mea kai, pe koe ha, lolotonga koe ne wike ua. Whakoi ai, nei tali lewa, koe aho tūsi te, wike ko toa pe tūsi te, wika hau moe whalaite, e awa ko toa ai uwhari koloa, moe hange pe koe mea ki mua, panke, koe gas stations, moe uwala mea pehe. Wike hoko mai, mea tatau pe, tūsi te whalaite. Ai ko tūsi te whalaite, i foi wike ua ko ni ko hinga pe ke whawhainga maari ke atau tolu ko tau fito o ku i he lockdown ni, wawa mo Tongatapu ni, ke la vai o mao ha shopping, mo teu koe, ke o mai koe ni, o nof mao. Aia koe ki pui toa peia i he ngai whamatala fo ou, me he tau potanoa wha Moimoi, pua tau press conference wha Moimoi, pa te tuken ke mista Moi, o pau waha mea tāna ki ai ki mua, tok whakawa tu. Hangi kou lane nai, hiki o nima, tok whakata atu, pa ki toki eke maha whehui, tau wilo o se takai taha, pa pau kei taimpe, tau toi whainga maari e takai ua, tau hi mua e tau whehui, ke nou pe, ko hinga pe koe tōlahi, o mō tōlu he ni, mo e tau taimi. Malo apito. Malo apito ek PALEMIA, pe ko kole pe mua ke u hufanga te he tala whaatap kakato whaaki atu me he ngalu ea pe moe o pe. Kai ata moe motuane e whainga maari e koe ni ke whai peha ki i tānaki atu pe ki he mea ek PALEMIA. O tau whaftai ki o tua maaf mawhi. I he ne ke i ome whainga maari e koe ni, ne ke i ome lotolahi. Pea kune omi ki tau tolu e aho koe ni ke tau tuu whakataha ai. I he taimi whainga taa koe ni ke whonua. Pea tau whafta ia ki autua maafmafi. Kaike, te u tānaki atu pe e kau FAIONGOONGO. Hange koe mea ek PALEMIA. Koe tau press conference, pe koe tau whataha koe nai whai he aho whalaite. Na e whotutu ai he potunga aue. Pea nai lawa tu e potunga aue ki eua mo hapai. O whakakakato e whatongia ko ia, ko e whatongia nei whai, ko e lere whakatahape ai huhu pusta e frontliners i eua, pea mo e to'o mai ngahi sivi ke hange peha surveillance, hono whai hano siofi pe ukai tuunga kui ai. Soane, ko mau e whakatonga le lei ki he surveillance, ko e savea pe whakatotolo, malui tō mua. Ai na e whakahoko, ai surveillance ko ia, i he aho tōnaki.
Aia koe specimen pe koe tese e wangau ma nima. Na e lava to'o mai pa mei eua pe amoha pai. Pe koe ia koe ne hola koe ia i he pongpongini. Nau hao kotoa pe. Negativi kotoa pe tese koe ia. Koe hingai ufai hono tukuange. Koe keisi koe ia na e o mai pa mei wawa. Na o mai koe mei wawa u. Na e negativi pe ene hono tesi. Ka nea ngoia ku whema upe ke whai surveillance ke mau hawhikalahi i he kau frontlands, he kau ngāue tau pehe tuumua ko ia ai ngāhi potu ngāue, FEKAU'AKI pe mo hawhakatamaki ke lava whai hasio whakaluku fua, pe lava pe ai o tok whakau i hono tukuange ko ia avava ke ata pe me lockdown. Koe me he tau la whakataha whakamuimui, koe keise ua fo'ou na e positive. Pea koe keise ua koe ia, me he koe kau ngau e pe i he ports. Aia koe ne kakato ia e fo itimi koe ia i he wakapaila te, koe whawhiawhia pe ia ki a mautolu, mo potu ngāue, au sai pe kui hene ai CEO pa mo e Tongatapu le wa ki tua ia ngai feu ki ai te na hen pe ke fai hono tari. Okay, no forma wai ko ki na tolu ko e na feu hi va off mo na tolu okay fai ngau ki ai. Ko na sivi pe tesi uluaki o ku ke negativi pe kai hange ko me na me te PALEMIA okay whakahoko ka na tolu ke na okay no forma i api pe koe home isolation. He koe uhinga ke tuanga whainga maari e ka whai ange iai hataha e lava ke positivi pe e lava ke mau o ku ikai ke toi lava alo. Koe uhinga ia o ku whai ai whakaukau koen ki he lockdown a hoi taha o mai e whainga maari e ki he potunga aue ke nauhanga o Moimoi, pe ko hono aki nau tolu koe na nau veohi vaofi, mo ki nau tolu koe o kupuke. Whakataha pe ai pa bo hono whai koe ai huhu booster dose, ake Pfizer. Koe taimi koe lele o si mau e POLOKALAMA e toki hene ai sister afte, tene whakahoko atu ai POLOKALAMA, ai potunga aue e kamata lewa pongpongi. Wai ti me hongo fulu, te nau station he feitu e hongo fulu. Pero taimi koe te nau mai au whai nau huhu pusta, i kai ke ngata pe ai, ko ki nau tolu ko e second dose o si taimi ke whai e second dose kau te ki ai, o ki ai whai ngā maari. Hange ko whakahoha koe i he whalaite, hiwa walu ai, hiwa fitu ai tosi uluaki peseti. O e kau ki nau tolu koe to tonu ke huhumalu i ko osi whakakakato. Pesete walu fitu ka koe au ki he pongpongini ko pesete walu ai tousi hono ua. Aia e lava ke ngau aki a whainga maari e ko e ni ke lere a hono ai huhu whakamalohi pe huhu whakamalohi ko i a hono tolu ke toi maluange ka kai whonua pa ku tāketi lewa ngahi hotspot. Ai koe ngahi hotspot koe ngahi feitu uia o ku iai a ki nau tolu koeni ai kau positive cases. Ai e tok whakahaukat ka ko Tongatapu tolu, Tongatapu wha, iai pe moi feitu ko matahau, na e nau ngahi contact, ko iai e ulaki whaiki ai e ngā ue ke lava o ta ofi ai mo mau ha surveillance. Ko uwhi maria pesoani ke ngā surveillance he tainimi, he ko o atu e whakatonga. Aia koe savea, pe koe whakatotolo, malui, tōmua. Aia e whainga maria ai pe he taimi ko ia, ke sivi ai pe aki nau tolu o nau o mai o whaikoe nau huhu. Whakamalohi koe a iwi malui, whakahoko ia, iai pe mo e time potunga aue te nau whai swap pe ko no CV koe ki e COVID taha iwa.
Aia koe osi ngahi hotspot ko pe feitu koe no ku tau pe heo ku iai a ki nau tolu koe ni o ku nau puke positive. Lere ai pe mo e sivi e osi koe te tau ilo leva e toko lahi ki nau tolu koe ia. Pa tene o mai leva ai heola koe ia pe e review ia he potu ngā hue koe ha ai hoko atu pe a mei ai. Ko ku whietanaki at pe koe toko walu koe na e puke toko taha ai ku o si wikawa, koe toko fitu koe o ku nau mo ui lelei kotoa, i kai ke ai ha whakailonga ia o ku nau puke. Pe o ku nau asymptomatics e hea u koe ki he ahoni. Aia koe whakamanatu pe, koe ki nau tolu kotoa koe ni, na nau o si lava e nau tausi ua, tuku kehe pe au ngo ki tamaiki. Ko tui koe ki tānaki at pe ia, pe ko tui pe ku o ku mahino at kak motol mo e kakai whanua ai tuunga kuiai mo e planning au mo e whakututu ki he hoko atu koe e aho tāwha ka hoko mai. Malo. Kata mi kai pia whakamari e ko ilo malu mo whiilo kotoa ka me hoko ki he container ko ni wanoa ne mai ko utalamu ko me no sila ka nga ka tali fa lu fu ata be ton palemia ai foto tu e pulenga o teu ke no tu fa ke tu malo tape ko ko ke u fangate tal malo e fono be mo fa tap ko fa ke palemia ka ta ke ki at pe ki fa matala no ko ni ko u container ko ai ngahi tokon ko do be me no sila ke ngahi api me u container o mai hanga ton be ke ni mo e o tau kai nga me no sila e whakawa ko toa pe e wafkun salote. E kai ke whie mau haka kai ke o mai kia ko hui ko e tau whataptapu i ko ne urotonga hoko he taimini. O kai ti me tolu ai ni mo pe mo e sotia pe mo e kau polisi. Aia e tatake atu e kau polisi ka ia pe mo e lori ai sotia ke tokoni he uta pe mo e kau sotia ke tokoni. Pe aloat pe mo e lori grain ko ne ni mo i he tim ko toa pe. Aia e kawaha hake he hifo pe mo wahe loto. Te nau tuwha atu pe ke ngahi api. Neongo i ki tuai pe hange ki meka te nau whenga ke whakakato. E nau tuwha ke ngahi api. Te nau ngau yak pe kau ofisa kolo e ngahi kolo ke whakahino hino e ngahi api. Pau pe ke ai ki IT. Ai tō tahko tō pe whatua sila mai kia e utalamu. Ko e uta koe he kai ke mau i he ngahi kolo pe i kai ke ha taha kua hane IT. E whakafok mai peke ni mo tuku ai kai tok whahatau ngau ki atu. Ai koe whaunga e kou mausio whapoto taha he taimini. Ke mau pe, ke i whai pe tau nofo mau kai ke i whakao at pe ngahi ofa kou o mai ka motolo. Malo koe ki whamadal nau pe aku. Malo. Dalina, pe soan. Ko whehu i pe ia, ko ngai wheitu ko os whahingoa mai o ko ain ko ia e ni ihi ai o ko nauma ko KOVITI. Whewheka pau e lockdown au pita hangi ko ngai whangofua e tō si te moi aho whalai te o ho hangi ko e mea. Kai o atu e ngahi toko nia whaka ua tu ki ai hangi ko hau ke uta ngai mea lele moi. O te nau te aluhol nau tola ka wheitu. Hangi ko e mea ko ki wafu. Ke kula he pena i toko nia toke ai o ita kakai. Ko kota he kau ai ko nia. Kuia pe kau ngā quarantine. Whatatau ke tāna mo CEO o ko quarantine ai ku self-isolate ai ni ko ngā pe ko tō taha quarantine ko nei mau. Kau kuia pe kau office au ke i toi pe ke ngau whahoko e ngā ue ko ni. Whikau ko ni pa mo whakau ko ni ke loka. Ai o ko bon pe ai lava pe o tau sio ki ai ka kono loka whaluku fua. Heu teki tau whai tau tolu hau tesi surveillance ke tau ilo ka pe ko me ape ui he. Nau kua me ai au leila tu he ku kolo koe. He apana tau nofo he kai ke ilo matahau ia. Ko matahau nei o sa sea e u keisia. So ai koe ngawe mahu inga konu whai koe he potu ngai mo ui. Kono whai hafu sivi lahi au pito i tongan ke tau sio ange na u osi alo ati ha kolo. Ka tau focus pe tau tolu ia i Tongatapu wha. Pukea Tongatapu tolu. Ka koe uhinga e koe ai lockdown ik tau ki nofo mau kai ki sio ia ange na wai hato i kolo ke hea. E sio ke alu pia me o tau whetu alu ki vai ni
au ki mata hau o kai ga pe tene be e loka pe ki ha feitu pa ko nga ma winga ko ni e fai potunga mo ui e foi wiki taha ko ni he kamata de rai a hulaki ko ono fao e to neti na u os ia feitu ke he ka ta no fita to kanga ke foi ta fa ke ta e ko e mahino ange ta be o se a hua a toru he na ma fola kon fai u tesi ko ni pe to ha feitu ke he o ko asiai ka ta no fita to kanga ke ai feitu ma ke ka ma hoinga to be ngai foto mai ko na ke to ave be ke to ngai mo ke na to e wa kai son Malapite palemia pa matela mali e fituna pe ki ho e kabineti minister kabineti ko fia pite palemia e reporti mai e minister mui pe ak mano ka teu I way forward ko ha e me a e ni potunga mui u fai o se tonga ni hono savea mo fai o tes pe mangai u framoni mangai u feitu ke ko fia mali au ke fonga mo faunga pe mo tu unga malu e fonua mi ho tafaki ko me o leve ho gloto te kia ki ha way forward a wafu kun salote feitu uia na haki ai KOVITI pe kuiai hapalani ngawe e monitoring committee operating system ai security go o wafu ke ki lokai kai sivi fralugufua a wafu ko suspected case kun go koko ko ka ngawe ka to pe wafu pe ke ki wakai e palemia famole more o ge feu ia ulahi ka link fe la lave e be ke ga da fan motali ya ko ya ta no pe ki ko te ka ko to fica wa sabe sone ke taria Tongatapu le va ki tua ko ia o ku ngawe ki hono whakatotoloi o e kau ki nau tolu koe na wheo hi waofi pa mo e ngai positive cases ko tau tala noa ki ai pa ko tungan ki ai mahalo e ke ne whakamala ala mai ho fifili malo bito ko le beke u tau ke PALEMIA o Tonga kai ata mo ke u hufanga tu e talfa tap kakato ko kamata ke press conference e fini kawatu beha ki tali ke fehu ko ku mai kono mo ni ulaki be ko me be fe mau ke lave ke ai o mau inga pito ke tau fa mau inga si fe lau e ka lai ne mua o fai e ka wa fonua ko inga be ko ata kai ko na ya i ko ko ata kai fa ngo fu ka ko inga na fai e pole ke fa ka ka to ngai fa tongia ko ya ko ka kai fonua ko e ngawe ko ni o ku ngawe pe kia e committee ko i tahi Maritime Security Committee ai o fatongia tatau pe ka wa fonua i tahi pa pe he fo ki malai wa puna ke vakai e ngahi tutu ni ngawe e timing pa ke lele pe ngahi finga aki mo na to ke fa totolo ai tu kunga ko ni hanga e ri mata vai vai lava ke fa malo hia ke ka hau ua pe kia ai ko lave mai ko so ani ko ke ngahi sivi talu pe me kamata ko ne ngahi ula keisi ko na tau wakai ki ai me ka wa fonua ko itahi o ku lere hoko pe ngahi sivi whakakato ngahi sivi wakai ke ngata ai o wai pe mau kau timi savea mo whatotol na mea ki ai ai ek minister o nau whakakato ngahi whai ke ke tek nau tol na e whio hiwa ofi mo ni ko no puke ke malawa ke sivi nau tol mo whakamawahe i hawa taimi ka lage whakakato ngai sivi mahinong nau hao pe amalu patok tuangat nau tol ki community mo tonga kakai fonua ko ia pe son balo ko kata ni be Reno ko me ko fe ke whakakato atu ko uhinga o gai negligent ngā ue tātoka ngā lahi wafu tau la vea ka atoa he mea koe ni e foi tātoka ngā pe o whamwe more PALEMIA na whahatuku aki koe kau waka ka atoa pe he foi wakata koe whehui na e full PPE ulaki ua
Na now I feia mo na isolation ko ni na totonu ke ua family home isolation ave ki ha feitu e kwata e pure anga ke malu iki na tolwai ka whakakakato na horenge pe ko community transmission matu e tau nofo e Tonga o whela la ve pe ko kolfa mo molete nga ngau me mo ki chef ngma operating system e pure anga e awafu ko ki Italia pe so ane ko nga pe ko mai ni ko ka ulai ne mo na fatongia ka wa fonua i mala wa puna pa pe ko kita ie ko ta wone u ka kato fa ho ko fatongia ko no malu ko ka wa fonua more ke mama ya hata ie ka wa fonua ka ulai ne mo ko ni o loto ke fa ho ko fa mo ni ma fatongia pa ko tu fa papa ko pese te a we time ko to pe ka kwange pe ko mbe ha no ko to ko he vani pe u tau tu yo ku ha a fa ho fatongia ka ko tau ke mama ni pe wai pe fainga mari ke ya nga hi mata vai pe to no ka ko me pe fa fia ko fainga mari le len ke fa no siof ke to malo ke ka malo yo ko ki to tana ki at be ni e palemia pa ko fa malo pe ka so ne o ke me ko ni ko tui ko time ko ni we cannot change the past e kai te tau te lava o li liu pe mahino pe ha fa matala ko tu tu ngau e pe na e mau i hata pe kai ko tui ko e me fa moi a ke tau makai ki ai ka tau pe wange ko e whakaoka te Tongatapu le o huna ulotonga review mo fai e sio. Ko tui peau ia i heo ko ngai mea peheni tonu ke ha komisoni ke whahano whatotolo ke maa report ke whapapau i ke ua toi hoko. Ka ko tui ko e taimi whai ngata ain ko e palani ko e hoko hatu. O tau whamalo ke kaulai ne mua. Na wanga whilau lau. Ke palu e kau awhanua. Ko e ngai whanua hau i mamani u kai peke nau lama na tolo malu. Pea au to tonu ke to o tau tata ko tau whakapaapu pe ko uafu pe ko malai makapuna pe ko whane mahaki ka ko eha whahinga ku nau loto lai ke kalu se whaia maha mona whamiri kai ke loto ata ke puka ko tui ka whaiongong ko e taimi whainga ta aeni ko e ngai mea koe ke tau wakai pa koe ke tui ke tau tukuaki i hata ton pe ke tau FEKAU'AKI whaalukufua ki he malu, mo te malu ange ka kai whanua. O ange koe whotutu ngau e o ko mai he CEO, ka mo e ta whaakoe ne hu malui. Pa pe ke nau tolu, nau hanga Moimoi, ak nau tolu koe ni. O ku ia e nau whiohi whaofi, pa mo e kaulai ne mua koe. Malo. Kare ke ufanga be Tongatapu kai hoka te beki fehu i ni. Nei lave mai nei fa fa ki be mai ngai station de hongo fulu e foto. Ko ko dai pege fai manu ki fa mala ala pe kutu i feia. Mo e ha va e kakai e ngai fitu e alu ki ai male mau inga nege kakai fo no ki na ilo. Ai ngai station go ni ba mo no tau mo aton hono fa hoka ngai sibi go ni be kwanga fra fe. Pero hoka ki fa speak fe hoko ko wa ripoti me tau waka ko ni fa totolo ke mau tau interneti po hatunga ngai o beo nei tonu ke foi taha pe nei me more foi vehu i Hu'akavameiliku he nei pe ke whakahoko te time te pile ko a popoki o sai pe ko ne whakahoko te si staff te ye sai ha koe kautari wa be pe me koe waka ai na si ha koe waka ko mio ma we mo i ke polo ko ni Tonga ni pa ne os ma ka le vai pa ko lo Tonga ku mi le vai ni ai mo ke polo ko ta ai ta mai ko fa ko mai ko ke polo fu nei be fu ka ta si flo nai ma wa tu ta no mi me fu te ta ai nei me nei ho ko la lo vale le holo krista hi o motu ai ko ni ka ke ku me tu le ke ta ka to la vale va o ho ko le va ka ko tu mai ta ni mi alo ka ho ka tu ya fu Malo pito e PALEMIA pa ko kole at peke hufangati Tongatapu ko o se awhaki kai o atu mo ai POLOKALAMA ho malu i whawhanua ho whakalahi pe ko e postatos o amanaki ke o atu ki he
ngai vahenga. Aia koe ka programa hu malui o ku fai hono siofi pe focus i ngai hotspot. Fitu ko ni o kuia e tau ngai kesi. Pea mo whaka amo koe kamata koe ne e tahu malui e toko ni apite kono whakasisi e fe unu aki holo ka pau koe ko matahau pea e huhu. Ka pau ko fasi pea e huhu te mo e peke mea e kakai whanua te mo taktatari peke fitu e alo atu ki ai ngai timi hu malui. Te ulawat pea pongpongi pa koe toenga te toko atu ki ngai mitia ki nau hoko atu hono o atu he ngalu ea. Koe timi uloaki te maui matahau. I he holo e siliana i matahau. Koe timi hono ua te maui pili, holo e siliana i pili. Koe timi hono tolu te maui fasimoeafi i he holo fale mama. Pea moe timi hono wha te maui i holo inlani koe ni o fasi. Timi ono te mau he EPF, kolo fo oia. Pea koe ko vaini e ai timi ua, wai fitu moe valu, te mau he holo wesilana vaini, pea wai fitu e wai vaini, holo wesilana, pea moe holo o e sasi, o e kauma oni ngai au ki muini. Aia koe whakafofua koe valu, te mau i ngai fitu ai koe ni, te mau nofo pe ka lewa ke osi kotokotoa ngai fitu koe ni i hono huhu malu. Ko le whamole atu koe tau, hoka te tau polokalama, e toku atu ke ngai mitia, malo apito. Pa koe kaunea tai pēni ke ka ofisa kolo, mō mai e pe ki he ne o huhu i ngai fitu koe ni, pia mō toko ni ki he no ui mai koe ni, o e kinau tolo ton ke huhu. I ngai feitu ko ni na e uiat ko ni afte. Ko me beta e toi tana ket ki ai e whainga maali e peheni ke mou sivi. Ke sivi pe ke COVID pe ikai. E whainga maali e koe ano huhu. Ke lava i pe hono toi wakai. Toi whakalahi anga i pe tau neti. Ko hinga pe nau te haka kai ke heia ulo tonga positive. Ai koe ngai feitu uen na e lau atu. Matahau, pili, fasimoeafi, kolofo ou. Kau kei mo vai ni. E ukolo ya pongpongi, ia e ngai holo keke he ukolo koe ni mou kataki o lava hake ki ai. Po tolu koe nau ku huhua, o tui pe lava pe afu mo mea, o atu pe mo AstraZeneca, whakakato ai lewa huhua, ka ke toktari ai pe ke ho booster. Moi na mo huhu uloaki, mou lava hake ai pe ai ke mou toko lahi ai po tano ai. Ai ko pongpongi o atu ai pe pongpongi, ai taim te pili ki he tūsite, o pe he atu ai pe tau whanonga atu ai ni a ta whako ni. Really, wasoni. Oh. Thank you very much, Honourable Prime Minister. I'd like to thank government for the quick action and implementing steps and programs that will help in stopping COVID-19. My question is based on now that we have another 14 days and possibly an extension of that lockdown moving forward. What is the program for school children, especially when school was supposed to have started last week and this week? Thank you. In short, Hapai, Ewa, Niwa, school is normal because I mean they are not part of the lockdown. For Vava'o and Tongatapu, we're still trying to work out how we can fit the whole school program into radio, given that we have some issues with the internet. So in the next day or two, we will, Ministry of Education will make an announcement about how we're going to go about, given that we're going to have 2 weeks lockdown. He peko tali koe nei whai koe ako i eua hapai niua no molo pea. Whoki pea ki apiako, lele pea ako yang no molo he kose atana o toluia. Wawau pe mo tongani e ki whai sio ki ai kano liriu pe lava alko toa pehe letio. Nei wha alfo ke letio TV mo internet. Ka kuki palparema interneti whoki pakarahi TV ni ihu. Mimi alu he ta whakoia. So e mahalo ko apongpong pe tu site e atu lewa e whanono mo e ponga ako pe anga fefe ano whakalere polokalama ki Tongatapu mo wawa
Kau tau tui pe o si koe ne surveillance koe no wawau na ngari ata ia ka tau focus pe Tongatapu. Malo. Fatapot peke ik PALEMIA, kau minista mo mo toko ta pe mal malo faleni, unisi wolf kan fatai mai matang to ke laule ti onusila. Ko e ki fe hu i pepe mo fifili. O ku ia nai ha ulungaanga o COVID tahiva o fie mau ke mau ilo ki ai ka kai o fonua. O ko tu i pe o ku fu mau inga pe ni ko te lo a to ni tau lockdown ni. Ko tu ko me mau inga pe ke ilo ki ai ka kai o fonua. Ke nau maheni, pia ke nau whiohi pe mo ulunganga ko ine COVID tahiva tata wai pepe ko haha me ai hoko. Malo. Tuke le ngata te tuka ke Mr. Moi mo CEO ya tana tana. Ko ko le pe ke u ange whainga mari ko ia ki he CEO e potunga oe ke ne tari atu. Malo. Malo mito hufanga ngai whakatapu. Ko tui mahalo ko o smea i pehe toko lahi kakai me ngahi whakamatala ku tuku mai. Ka koe natula o vailasi. O mahino au pito pe a fie mau koe ke tui e mask. Ko tui mahalo koe me ku mahu inga au pito ke tui e mask. Tau hi e wā mama o mitai ua. Pe a mahu inga pito me whano. Ai koe whangi mea e mahalo whangi message ia o ton ke to mamafa au pito e kakai. He koe kapate te tauhi ki ai. O mahino lewa he kai ke te si au pito chance ke te poke. Pe koe me whakaama e tahe putu ngā oe ko ki mou tolu koena, ko whakahingoa atu, ke mou self-isolate. Koe mea bini au ku whakawhiawhia e tau tolu. He koe Omicron u kai ke fu lahi, e ne tō ke kakai kou hu malui. Ko tui mahalo koe whanki i mea i ki pehe, koe whanki i mea i a kou preach pe hoko e. E kou tui koe whenga mea ton ke mahi no he kakai. E lawa pe ke hanga o malui hoki i family. Ka pau te ke whai whanki i ngā oe ki ko ia. O te whai e tuku aki i holoi hai mea. Ko te mea kou te lava control, nofo taha pe kita control ki mea ko ia. O te whai e tuku aki pene hau mei whee. O te mea ke heia. Tak taha nofo focus he ne ki ngau e whai e lava malu i ano family. And that's feasible. O te mawe ki whare i pea ke. Mahalo. Lolotonga ku manatu e ki mea koni ko ki whewha manatu at pea uia ke mahino pe ke kakai whanua ko ki nau tolu koe ku whemau koe ai huhu whakalahi pe koe huhu tāna koe ai pusta. Koe ko huhu koe tausi ua o si me mahina e nima te ke tok eligible ki he huhu tāna ki pe koe huhu whakalahi. Ko tui kulahi fo ke kakai ku nau whanongo pe ku whae ai pusta ku nau ha. Pa te whakafoki mautolu ko ngau te koe foi criteria ia ka mautolu ko ia o ku o sidlava ai tausi ua o se mahina nima te mou atarewa ki he pusta. Ko ki tāna ke pe kai toki tuang ki he whausa de EIKI PALEMIA. Maro pito lala. Mahino pito pe ke pule ngā e ngai tawha ki po ngai family e whaingata i a tawha. Ai nei ata i koe tau pe a tu si te mo whangai te whawhai o fua e whakatau. Whainga maari e pe whuke kau ngā whapure ngā nau ke wahai pe kau uai pe ai tōrahi nau tōri whima o ke ngā aue. Ma tui whainga maari e koe ni ke kau ngā whapure ngā ko tau pe mo whanongo mai. E te mo whakaongo pe ke kau CEO ko ia te nau whakahoko atu ko hai e whima o ke hao ngā aue. Ai mahino apu tope ia e hupotu ngā aue. Ai fai tu ni ko ia mo ko nau tolu o fie ma ko ki ha o nga we ke pot nga ya ko o pa ke lele ai hu mo wala me pe ko matu ko pot nga ko fai ko o konsita na to ko front liner ange pe ko policy me o pa ya fai nga mali fai mo ke fa va ke fai mo fai ho pusta pe ko me ala lava i ko nga pe mahu inga ho fa ko fatongia. Aia e rara e o ku whae si o rewa e pureanga i he tuafu e pehe wike ua. Matu koe tūsi te mo Friday normal o ata. Kau mahu inga ke u business koe ni ke nau tauhi ai distance koe mitai ua. Mahu inga ke nau wear mask. Oa o mai kakai o whaka aike whakawhonu, aike mahino ai mitai ua. E opai ke mo talangata ki heni ai whainga maari e ke tāpuni ai homo business. E mahu inga o pito ke mo tauhi. Ke tūtō ni koe ni o atu koe ni
ke fonua whaluku fua. Ai e whai rewa si o na utai hata whake, ngai business na whi mao hatokoni. Pai nai tōku peke mista paanga mo mista reipa ke na whahana si o ke ai patoko mai ke kabineti. Malo. Alo e ki PALEMIA whako whamalo te whainga maali koni. Koe ngai whehu ke na hoa mo ia o whamatala peko e a reino loko ngā loko toe ngai whehu i. Hoko kore te PALEMIA koe tawange mua haa whakapapa ma kehe mai kaulain mua. Pe ange e nau wahe ke ta tau mo e tau whakapapa koe tau talano ke a honi. Au whai talano pa mai kau ngau koni wafu. Upanga ni manoa ke whai waka e nau. Te whatonton mai taha ka pau hala e mau. Ka o kore ke hiki mua o whata tau mai mau i ngai nau maui. Pea manau ngai whamiri. Heu nau ngā au e o whelau lau mai whonua whalu fua. Ko na wā pe ko kore ke he matangai maui ke toi ki whamtara i mai mua ke pe ku tonu ka mau. O ngā whakina tala mai ko e sivi kona te ko siu lau ngia whia ku nau negativi ko toa. Ka koe ku kore pe ke te whamara ala mai angi ke ua fu relax e ka kai whonua. Na to sivi to au atu ia he wala lava pe ko whanongo ka tau kesfika ni mana ni ma fok pa holo fa ko kesfika ni mana e blaki sivi o negativi pe aluia ko na wa pitu whanonton mai re nol po hai te whanonton mai o to ki hau ia he puke ke he ia hanga te ko mofi ia mo no no mana va o to sivi tu ma ui he KOVITI ai ko ke mahino pe ko e ke te whamtalai mai pe to no klau pe kai ka to whanonton mai malo primary contact sai ke to Italia pe si o ka ko tu Italia no pe na o fa matala i pe tau ngai press conference ki moa ka ko tu te ngak ben ke to mala alang ki he media ka ma e ka kai fonua ai uhinga ko e ku home isolate fa hinga mo e ko me ko primary contact pe ko of ka secondary pa mo contact of e to fa matala i le ya te si o ai uhinga malo yo malo bit pe ko wa malo ke fe ko ni ko ia ko ai hormonio na ia ka pa wa hata ko positive o ko ia leva e ka kai o ko ka primary context na na wofi ke to ta ko ia ai o ko tutun leva ia ke na uno fo mau ia pe ko isolation e aho ko to na uno fo ko ia pa ke na uno fo na to ia pe foi a heta fa ko vinga he lava pe ia ke na o toki asi ai COVID tahi vai ana o tolu he foi ai ta fa ko ia ai ko ta o case ko ni na toki asi mai ki moi na na ulak CV na to na negative ka ko na to CV hono hoko e la pe ke toki asi mai ai ko pe ka pau te na puke ko CV no molo ka pa ke ha ta puke e toki CV a fitu mo a ta fa ka pau le ba ta he puke CV ai na pe to ta ko na la ke soni ai na negative he ulak CV ka ho ene ki puke ana te ke a fitu pa ko le ke CV ka ko ai ra ko ne puke ana ko ya ko ne puke nga mahen be ana ne be ne puke nga mahen ne ki ho pe ki COVID tahi ba ka ko ta pe fa ya pe no ki ala nga ma ki pe me mari pe no was mateu te ta mai ki o hinga pe ko first contact pa pe ke trick fa first contact pe fa to pe sa malo alo ko tali va ve pe ke ange ko ke aro ke ko fatu tama ke na ngawe o we headset allowance o wai ke na to ko no la ve ngo fua me COVID tahi ba malo pito ek PALEMIA ma fainga mali vai fono tu polo mele te Tonga ko feu enia ki he EIKI minister mo ui klave pe ko hi ke te to la hange ko enia na tolo ku puke I vai las KOVITI tahi va pa mo tunga ko ai fale mahaki I Moaki hono tau I whakolontini ki nau tolu. O ku whewhene tuke kaha uka te toko lahi angi a nau tolu ku mau e he waila si I tonga ni. O ku whainga maari e pepe a lahi lelei, whewhe tunga wai mea ngā we, malo pito. Io, malo pito e whehui, ka ku hange koen ko e whamatalat koe ki he keisi koen e walu. Taha e ku osi os recover pe ku o si sa ia ko foi to fitu ko ne ona na u haili pe na e lahi ange fainga mari ke na hanga whakamafola ai mahaki ka ku
kai ke nau puke. Ai koe ngongo le ia, pa mai mahu inga koe ni tau fia koe he huhu malui. E ne tō mai e maha ki, o ku osi ko ngalahi e whonua, o ku osi huhu malui. Ko ki nau tolu koe ni, ku osi nau tau siua, katoa hanga ko whamatala. Tu ke peongo ki tamaiki. Ai ko tu koe tai nimi, o ku mauhanga pe, matui whoko to kamatani ko tō mai ne whokoutua. O ku osi maua e atari ai, no whaanga ko ia, ka pau alat pe kulahi, te mauhanga lewa o awi ki nau tolu koe, he kai kia hawhahinga mea ia, ke whema o whaka whaito o ka nau tolu. Te nau alu lewa ki he, ka pau e toi piki hangai keisi, te nau alu lewa nau tolu ki mua. O whai hono siofi nau tolu ai, ko ne atapeu aia. Te tau hau peta tolo ka taim ka pau e toko lahi, i he natula koe ni, ke hange pe koe ngai whanua muri, ma koe tau nofo pe i api, pe atoki. Ka pau e aha taim pehe. Ka koe tu he tainimi, o ke ai pe ngai facilities ke whakakato ki ai e. Ka koe tu he tainimi. Ko tu pe ku mahino te tari. Ai koe mea mahu inga ai ke mō mahuhu posta ke oka ke oa. Si lewe whainga maari ke aroa ki whaere maha ki patatu ke ko whono. Tai mea hoi follow up ko whakaosien, yeah? Tau vilo whakaosien. Kamata mai. Eo, koe ki whehui penia e taha ki he tawhaaki koe ki he tuwhatoko ni. O ku wanga whewheno whapapau i koe ngahi me tokon koe ku tōwha ku i kai ke osono taim ngā ki pe expire i he ke kauwhainga tā ia koe ni he pe au kola. Malo opito. Tokot na ke mau hake u expire. Koe whehui penia koe tuku mai ke whakaongo atu ke wheitu una pe ku mō whakapapau. O mana ki pe whako mea tokon kotau o mai mehe o whanua u nau whapapau i uraki o ku ikai ke expire. O noua o ku sai ki he mau mea tokon me iai. Ko ilo pe ko lawe hifo he Facebook o kai lau ki he kapapuaka. O mai te peka te au e mea tokan kei e potungai moui, e potungai ngoue. E nau mea koe aka ku te keke lawa ia whakapapau i mai ka mautolo. E ku mau o whali whakon o hake. He nai o mai pe mea na ia pe kolontini he na uilo pe koe u kapapuaka o mai. Ka koe mau koe mea kou o mai maha whanua o whakapapau i he whanua koe mea tokoni o kusai ke mau mea tokoni koe kakai. Au kau me expiry date malo. Katoa ai u tokon ko to pe pau ke mai ba mo manifest as mai koloa. Ka to anga now clearance ke now ko anu ta hai no tu no ko. Ko me pe ka mu mau inga be ke fa pa i pe ka pe mi ko natula pe o finga aki pe. Luciane Malo apito e PALEMIA mo e puleanga. Ko e taimi ko ni ngai ausi ina to ko sina tau la unga he vai. Pe a to hi fo ta pa ki o fono e uhina vai. Si ma mo e fe. Ko taimi ni ko foi me ta tau hoko ko ke KOVITI. Pe o kula unga ta ko to ko tau fihia fo ke ni ka ta mai no mo ka talanga ta. Kono mo ni ona ia. E toko lahia mahino pe ka nau tolu. Ka ko kuhinga pe aku ko taha mea nau toki whanongo ai. Whelawe i mo mafola koe ni ai KOVITI. Ko taimi koe ni e to'o koe ai PPE. I wafu. O pehe koe toko ni e tue ni ai kautama koe o koe ke teunga. O koe ke wila pe wanga whewhea no to'o ai PPE. But ka ko whanongo ia. O pehe koe hau koe e kau no wholoia koe i he tawhaaki o koe ke nau kauna tolo he. O na wala koe o pehe na i lava ke hau ai. He ku pipiki mai e pipi. I pasai pe tamai loto. O wao pe ia. Koe kau tama koe tua koe nai o atu. O koe ke ilapo ka hai nau mea nai to'o. Kai lava to'o no te unga. Malo. Luciane, saipe ke tari atu Tongatapu le waki tuau ne toka ngai ngahi. Malo pito Luciane ka u whahokot peha ki tari ke mea mai ke ai.
Mau tatau be tahi be mo malai wakapuna. O kuai be tutune o ku tutuni ngawe ku ngawe ake kau ngawe. Ula ki be ko taimi ko nau huai ki loto ke hatakai tau pehe be tula vengo fu ke COVID-19 wa. O kuai be tutuni ngawe ki he ngahi mea malu ke nau tui. Ke malu ki nau tolu pe kai ke ngata pe ai ko ne hiri ko kakato ko fatongia ko nau fa hoko. O kuai pe fonga ke hange ko lau ke decontaminate ai ngahi te unga ko ni pe to oia lava ke nau kau fanga Tongatapu ki mua patok tui ho nau wala nau o mai ko ke atakai ko ma ka hange ko ku lava ne nai ko e foi process ko ia o ku ke fai pe no wakai ka te ke lava fa papa i lele pe ko fe ai konga foi process ko ia ngari na ia mata mama i fanga Tongatapu ke lava yo ba wa ni ko ni na puke ko me ka wa fo no tai malo beto mau fe maria ka taki be ko o ku ia na fa ngata ki he ka fa tongia ko ia polisi fa kolo nga ko to lahi ko ka ngawe e ko lave pe ia nga fe tu ia ko to lahi o pito pa ko te lele mai ko i hala te va ka ki ta me hange pe nau ki na tau he tu uni ko ki he no fo mai be paku kau penia he whenga maari te lawai ke toi hola mai matu ai me he pui ko he whina matua me api. Paku iai nai hata o motua o whia mau ke ngatai e kau whahu whatongia koe polisi whakolo e kau lawai pe wai me whanau ia kunau tau wiki o kunau kau mo nau tore whanonga halo koe malo. Malo, tu ke brigadia ke ne atoa. Malo koe ngahi polisi whakolo na ngau he malu-malu e polisi Tonga, ka i he kolo, unau i he malu-malu e ofisa kolo. Pea unau whili-whili pia kakai whalalaanga, o kai ke discriminate ha tau motu a mo. Ka ku sai ke te whahasio a potu ngau e polisi ki ai, tau whito ke toko lahi. Na koe mātua ai, koe hola mai ni api, o lahi pui. Ka te whahasio a kau polisi, unau supervisor pe. Pakuai pe ngahi polisi whakolo ko kau polisi off duty o nau tokoni pe ngā ue ke kau whamalo he nau fie tokoni ka te whahasi o ke ai malo. Iyo kau tuahi ko e mea ko e commissioner leo polisi e o mahui ka peke nau apply peke nau tolu e mita e ua wau ke nau e maas e whatu tāma ki fo ke nau tolu e mo ofiat ke tō taha mea lere na koe tamai au kula tonga puke, na wai ku mao ai nā tolu. Ai ku whamalo e nā whauwhatongia, ka mo katak peo tui ho mō maas, peo la mea pehe ke malu i mō tolu. Ko ngā pe ku mahi noi ne wai ai KOVITI, ku takai holo i tongai, koe ki tau ilo pe kui whea. Ka pau ku whea mao he ka poisi wakolo ha mea, whia mo e maas, mo la mea pehe, pa whetu taki mai ala whaatokoni ake. Ik PALEMIA koe mahina peni e whiha ono ui ho pureanga ke tatake whanuani. Pea kua tō mai ngahi pore lahi au pito ke whanua. O kia whakaukau ke whaawa e wharearea ke nau tokoni. Pea ku ngari whainga maari e pe e lere ia kapne timu pureanga. Koe whao si e ukai ko hawhehu i ka hange pe haki mea ki whatoanga ai. Koe palparema koe ni koe ngahi aho koe ni koe ki mua teu ke lockdown ni. Koe palparema koe kiu e ngahi whitu ke kala pureanga koe ngahi service. Ka koe kore pe he ko maua umatoluen ka FAIONGOONGO ke fo i he launga. I he koe ke launga ke polisi mo launga tu ka launga mai ki he miti. Ko ngā ka pau koe kiu i he pausa koe i he utukasa koe ua pe ai housi pe a whakalahi atu ki hongo fulu ke wawe. Koe kore pe na mulawa o toko ni ngai service koe ni ke toi ki wawe ange ai service ke kakai whanua malo. Koe foi konga ula ki pe ai ku o tuga tari bi fa fie mali bi ko ia fie ma tani ke to ai hala fo be ko le panga mo me ai tani me ma ga be ke ho ho tu be ai tala no ai ko me anga ma hen be tai mi fa to ko ni ga va inga tu ke to PALEMIA ke tali to fe fa mo ko e tona ko si mai mo ne abite fe ko ni lahi kiu ya lahi mo e tai fe mai na ki na to ki fai fo ke tu ko ke fa ai a tona ki he fa lai te pe la henga me o wa ko me ai
Ka o mau sia pe ku o ke ngahi me te mau tokoni ke whakaata pe ki mua. Ko ngā ke whakawhainga mari hange koe kasa. Ange ngofua ke he kasa ke nau lava o uto e ngahi hina kasa ko i he ngahi pausa ke lava tufa ke ngahi pausa. Na lava akonga o kiu ke he kasa o alu ke pausa o utu pe mo. Mo to ai pe na ngahi hina kasa. Koe ma e tukuangi taimi whiunga ke tao ai. Ki au pe koe ki hano pong mahino ku lava o. Ko ilo pe he ato na ki na e ufare mai na e ospe mai ki mua he mea. Ai na si mahalo taimi na e whainga mari ko ke tao ai. Ko e vai, ko e ngahi business vai e ange mo whainga mari ka nau to. Ke stock up e nau vai ko hui ko e aho tuste mo aho whalai te ku whainga mari he ufare koloa mo e nau ufeitu ko whatau e nau vai ke lava mau vai mea e kakai. Ai kula he be ngahi mea ku mausio e lava o ki whalelei e lele at koe. Ni mahina whakene taimi ni lava palan lele e kakai. Pe te shopping he tuste, pe te tok shopping he whalaite. Kai he tawhako en koe ngahi business te maulawa tokoni. Ke toi mateu teua ngahi business ke aho e ua koe. Mala. Ia, ka tawha mama koe whehu i pe ia. Pe ko wau koe ke taimini ko os mahina mai koe hei variant koe ni oku takai holo ma o hen ihi koe ni. I taim te tau pe koe ha nei e toko lahi o i kau ngāue i hopot ngāue i ki minister mo ui. O nau isolate i makatu unga ko i koe nau whakahoko e ngahi ngāue ma ngahi sivi koe ni kia tek nau tolu. O nau si mo ua koe ni i he vailasi. O iepe ma whehu ko atu o ai pe au e ko ngaka pa e whainga maari minister paanga. Ko hi ange koe kau ngai whapure anga koe nau kore pe waha whainga whotukutu. Ma ngahi pange koe nau paanga retirement ni. Pange koe mea koe ni koe ke kapapuaka na e whanonongo pe ia ek minister meiteki. Ane nai he kolontini. Ke ngahi whamiri mga he kolo koe na osia ot kei tō wha ane awhi mo ane po. Ka pana e o atu ai kapapuaka. Pa o te na wala ki ai pe toi. Ko ngā kai tuku pe toke a te kau ngā we. Ka ko ulawe au e na e POLOKALAMA e tale kita koe put ngā ngō we. Na ni whakahape ia o ku tapu i pe. Ke o mai ha mea kai kapa me taha ngai whanua le toke au taki mai e toko ni me iai. Ai koe uhinga pe mahalo pena e kei ke fuwhai ha whilongaki e tawha ako ia. Malo. Malo pito Katarina, hange kon koe ngahi tala noa na tau whai mai he wikosi. Koe sivi koe ke whakawhai ke he i pe koe ha e variant. O ko siau ki he repi koe ai meripoane. O mau tatari he tainim ke o la. Mau whakamuange mai pe e au ka pongpongi ku mau mai. Ai ka koe mau mai pe koe e whakahoko ke. Ka koe ongo i koe a mau tolu koe potunga ue o hange pu mau tui koe omikoloni pe. He anga pe ia e mau sio ki ngahi mea peu mau koe he ni ka koe whakapapau i e tok mau mai i he weekend. Pe koe ne mahino pe ana koe ia ku whakahoko atu. O ku whafofua ki he toko wanoa e kau ngau e potunga ue ku nau in isolation, home isolation. Ko ki nau tolu na e ngau e ke keisi whikanima o ku nau home isolation ki nau tolu. Ko ki nau tolu ko ku ngau e koe ke kau mahaki koe i mua. O ku nau nofo ai pe i he kuata koe e potunga ue o toka ngai a ki nau tolu. Ki nau nofo pa te nau follow ai pe nau tolu e foi protokolo koe te nau i he foi. Nofo anga koe ia pe e osi koe a tawha koe mea o nau sivi o Moimoi pe he protokolo pa toki tukuange. Ai au koe ke ngata pe he kau ngau e kau potunga ngau e mo ui. Ka koe ki kau ngau e na e osi whakapapau e he timi koni na nau whai hono Moimoi a ki nau tolu na e wheo i waofi. I he ngahi potunga ngau e ke he ka koe kau laine mua ia. Pea koe uhi mahunga maari e koe hono whakahoko koe ke nau nofo mau i api o ku osi hoko ia koe lao. Koe uhi ngā koe incubation period pe koe taimi koe e lava ke nofo e vailasi he sino pe toki ha sino mai he CV pe ko ha whakailonga iai o wau ke aho tawha. E lava ke hao koe aho ulaki, aho nima, aho fitu. Pea te siate aho ngofulu ia u ke mau koe ia.
Peka pau e tungang e pe koe he foi tesi koe ke negativi. Pa ke toki positivi ko ia he te valu. Te ke toi whakamafola ko ia ki, te ke hoko lewa koe koe primary, koe toko taha koe, te ke whaingofua ho tufaki. Koe huinga ku tala noa ka ki nau tolu o whakahoko, pe ku o si ai whaahinga ia o si ilo i pehe kau ngawe, potu ngawe ku nau mau, ku nau kei alu holope. Iai whaahinga ia nau tolu ia, te kei ke nau huhu malu i nau tolu. Au te unu hake ai whainga maari e ia koe ke toi ho, ke mea, ke toi mafola pe te ne mao ke toi whakamafolaki, o toi maalunga. Hange koe whakahoha koe ane nai. Pe ngai ngahi press conference koe. Pe koe foi matai fika koe ia e ua valu hiva, holo, ua nima tolu noa. Koe tau whakaamu ke, koe tau whetokoni aki ia. Pe koe uhinga ia e kau whaiongo, a hono whakahoko atu, ka pau kone momenit pia ku whakahoko atu he timi koe ni, a Dr. Reynolds of Anoa. O ku whemau koe ke nofo mau i api, he foi aho e taha wha, koe uhinga ai. Pa kou tui o komotolu koe lau kumou, kai kehu kai ke whoke mauloto ke ave holo, kai au peka taimi, te mau whakahoko ki he ofisa kolo, ke nau ki tokoni mai. Pa ko si ai pe whakotuutu, ko ki nau tolu koe o ku whakahoko, ke nau nofo mau i api, e iai e tokoni ia pea mei he nimo ke supply hanau mea tokoni, ko hinga koe whai taimu ku nau nofo ai, he kai nau toi ata, ke nau alu ki a whetu. Ko e whakaata koe ni a tūsite mo a whalaite, o kai ke ata ai nau tolu koe nau tūtūni, ke nau nofo mau i api, ke nau toi alu ka whetu. E ose aho tāwha, whaiho nau sivi, mahino ku negativi, pa koe ntoki whia maari e ia, he kai te ke toi lava e koe, mahino e ku ke hao koe. He kai te ke toi awha inga maari e ke toi whakamafola. Ai maha ki pa. O tui pe Katarina ko tāri atu ho whehui, pe a moe whakama ala i pe ki he kakai e whonua, ke mahu inga maari e, ai whakahoko atu ke home isolation he aho tāwha. Malo. Hawat pe he whakatapu ke tokonen pe he whehui kongi mua. Ulaki pe koe ngahi monu ia retirement koe kau ngā whapureanga, pe he whoke kau ngā tu e pureanga, o kia e sino mawahe e koe ngopo ate. O ku natu tawata ina o whai tutu uni ki he ngahi pensoni. Ka o ku i he, o ku mau pe pureanga kia ko si whakotu e ngahi kore, me he kau me mipa, ke nau mau e monu ia. Ka ko tui koe mea maho inga taha, ko tui koe ke tau whi ilonga ki pe koe taha ni i he tātāpuni pe koe loka e wahawhunau ki loloang. Pe o toka ngalahi ai pureanga ki he kotoa e whonua. Hange pe koe mea ek PALEMIA, o ku whai ngau e ki hen, ko tui koe bongbong pe, e mau o whakaikikat me pureanga. Ai tokoni, koe ngahi businessi o ku uhinga pito ke pureanga ko ki nau tolok tāpuni, moe nau kau ngau e, pe o ku wesia. Ke mau sio ki ai, ke whai ha tokoni koe uhi pe koe whai ngata koni ke whonua. Malo. E whehui koe FEKAU'AKI pia moe mea kai koe ni nei ase lau gea e pongai ngowe. Whakapapa lahi pe ki he pongai ngowe, ka koe pe hono whonga hono identify ngahi mea kai kou kai to ton ke au mai ki tonga ni. Nei ton fo ke whai hano ta ofi he port of entry. Whetu koe nei au mai e pe ko malai wakapuna, pe ko wafu. Ka nei kai ke whakahoko e. Na o vale he toki ilo ane nei e PALEMIA ko pa ta ofe ba no tufa ke o te whakakau he tufa ka tasi ke whahasio kia. Hange ko lave ko ane nei ko mau amanaki ko ngai whanua ko o mai me tokon ko toko ni. Ma tu foko o mai ake na reputation mo na wongo. Oku put on the line and now ngali lele pe ngali ko ve whanua ko ya he na tokon mai ka tau tolu he taimin. Pea koe mau amanaki ko mea tokon ko tō o mai manau tōlu o ku nau ots whapapau i oksai. Ka ke o ki tuku he taimin ka mau ngau ke whapapau. Ngai whakamatala pea mo. He ko te researchi fo koe ai mea koe ke hea me whakamatala koe kou mau he taimini. Ka kutu ke whai ngau ke he taimin ka te ke whapapau. Malo. Lala, hoi hoi. Malo, ko ki whewe ka ni e ki PALEMIA ke tawhak koe u business koe e awa koe he tūsite mo e whalaite. O kamata ke lahe u whangi message mai kau ta mai u kamata ke ose supply, ko wai u supply ni ihi u ki wafu, pa wai supply ni ihi mai hau ia e taimi lockdown i he wike ua koe
te tau lockdown ai po wa hangau e ki he tafaki ko ni ka pa e lava o ke fai be hangau e ke uvaka ko ni pe mo ua be ki ai na ki ko ki to ta bene na message mai ke ha ki ko le ke tafaki ko e ai vai mo uhila I he fai ke ua ko ni ke to mai ke la ka ta ngau e mo la ka business ku ke na wava mo totong no pe ke kawa to pe mo ia he no ki o ke to pe ki tu pe ke tafaki he time COVID malo sabe o mau kau ko dai na ngai be o tol ke fa kau ai hange pe ko fa ta no ki mo e ke le pe e tau ta le ngai ko lo ai wa fu o ai no mo pe ko to pe ni apa wa fu no ha ngai tafaki ke mai be ko le ke fa no hange ko ndo tau tu fa ta la mo fai le pura nga ai foi arrangement ma ke ko ya ko nga ke ya o tala mo ke kakai he time ko ni fai lockdown ni ai ba wa ha business o fu fai gatai ka fe tu ta ki mai be ki fa si o na lava o fai hanga hi foto tu be he ke to ko ni time be ni ko me ke sai be ke to fa si o ke ko ni ko vai ni ula he no atu vai mo me ko ki kole tu pe ke toko ni PALEMIA pe kawa pe mo tiliva ko ai u fere u fai kolong na o ta fok nature ki he me u ko wholesale pe kau pe he tiliva ko ia frata ko ke lava ki we stock u fai kolong ni ke o te al holo la he kakai I tu site ko ki mo atu pe he tu site ma fai te ki toko ni pe ke u fai kolong si sai ve mau se o ke sai ve mau malo pito ai ba ko ta ba ke ko tau finga ko ke recover ngo we mo be ai ko tu ka la tu ata ka palau ya o palau e dai be ni ko ya ha me ko auto ta ha be ko ya ai ke ka fa ki be la pe o ale ai be ko ki ko le pe ke uva henga ko ka fa market fo fa market pe na u kolo ko le pe ke mo ki no fa to fa ta wa to u market ko fa ka fa market ko he ngai kolo si toko ni atu kana tolu fa na fa market u malo tau fa market na to le tio o ku mai ai ka taki ko ku e ke tu pe au e to va ko ke fe folau ak fa lo to fonwa pe kai ke ngatai ko e to e ke mai he ka nga u e lau a ho pe kwa na ki monu ia ko pe ko ha pakai ki ngatai ka ko te ki vakai pe na u fa fe tu taki pe ki e ki minister mo oi ai fa fe tu taki mai me fisio tau kai ngai pe te nau he ka mai ya he takai po mana he a ta fa ko fe pueri pa tang o leva fra tau ho mo tiki te ka fe tu taki ke ka pure ka to fo ke atu ka motor ya viu e o guai ai pota no ai kanimi na ia fai nga mari ke o mai akina to me fisi takai po mana ki toai pa ko wa tau kai nga ki mama ki malo ko aho wata hai tahi o ki fulolo ai fai si o ben na ko Fiji Airways ka ko wata tau be ki fare me po nga mo i pe lava tai tata be mo si o ki na to me Australia mo New Zealand tola hi fok me to wo full to pe tau ka ma ki New Zealand na refer ki ai ke fai ka mari ke na o mai hi ka na to he la ve ngo fua ai ko fai ki be pe lo ta fai si o ki ai tai ni mo po nga mo i na lava fa to ko ni ki na to lu i ngai a ka ko mai e to ko ata ga fa matala to fai ki ang ma pe a pom pe ko tu si te ki fai ta no FEKAU'AKI moi son malo I PALEMIA ko ya malo sai ke ki talanga ta ai leva na ke FEKAU mai na ke le tu ta pe ka ko ta kai tu ni mai ka ta ma o ke fe hu ye ngo fulu malo te bla ku tu ta ke os kai to ki ai malo pe to PALEMIA ko ko fa memoria pe fe tu na ek ni sta moi ho nga mon ka te au tali na ke fai e fe hui pe ko fa memoria na ko we si ai fe tu na ye fe halaki ka nga we la lo ka ke fu e ko ka no ngata maki e ko la kanga taki o ke fai ku ke inumia fe halaki fai me la lo pa ko fa memoria ke fe tu na we si ai pa nga we e PALEMIA ko e fa tangi ko ni ko hinga pe ko fatonga e ko case ko tau tana kai ko COVID ta hiwa
mo ne tu uta I tongani pe moe konga ulaki ko tau talano e malu mo hao e fonua ki paun mama ape pe ke pe pa I ta faki ka tau no fotaha e huhu mo fia ma uvivili face you of install face fa ka ku sai pe ko fia maria pe ai ki ai ka ko kore pe ki ki te foxi ki me na hau ka nai reno taketa ne ulere haki he rifi ane nai o mate rifi he vaha ni te tolu no e no foi loto pe ko mon e PPE vete he kesi vete kote tuki mai mo matapa o hae matapa ka lava manawa ko au na wesia I lalo he wa noa a family ko o wesia fata mai na e fihia he KOVITI fihia ka tama me api avea tokoto no foi mari mo fa na o fenga ta ia pa kai ki o hanga o tuhu atu ko mon pe fenga ta ai PPE mo afuia na ku kole mai ki lalo manife ai lalo ta ko au ia na panic o sto he ke si pa ko kaka ki olunga o sto mo ko te PPE pon pa ko fa malo ke feituna ye tala ngau fai pa ko falala mon ke me ko kore pe ba kai suspected case na si fainga ta ia pa ko ke lava tala en fehala ki vete ia PPE how a virus ia huai ba kai ino I beta fa ko mo security malo yo malo jane pokang ke re ai so ko na ma go rifi yeah malo koi fehu ipe pe koi ICU mohenga e fiha he tainimi I he Viola Hospital mo e Mua Health Center kataki. E utuka be ke CEO ke talia. Yo malo bito. Hange be ko me ai mistan ane nai ko ia fo ke tau tokovalo I Mua Health Center Aia ko e tokovalo ka ko ya ta ia la be ke te tana ke te tokovalo fo ke ta ono e taimi ta tau ko ngahi loki ko e mohenga fa ia te ngai akia ai ko ngahi loki fa ka la be ia ke o ata now ventilator ki ai o ke be fo ki mo ventilator ia o isolation ward a fale maki pe te la pe fo la Aia ko capacity ko o ventilation ia o ke uteki ngai aki uteki hata hae po ke la ka ku o se pe mai palani ka pa to la yang ki o lunga ai firma o tu ko ne tu ta mini u firma ali pe malo ko ki tana ke be o ki fei ka ko e health center ko I Mua ko e mohenga e taon e lava of ventilator toko uai ko e farma ko e isolation ko e lava wa ki he mohenga e fa ai ko tau tala no pe tau tol pe he ni ko e tu unga ko e faka ivi ko e o potunga ue ko e me enu malava ka koe mehe statistika mo ngai me ko tau si o ton tau tolu ai ko na tolu ko hu malu I o kai ke we foi valu ko eni ai ko tau faka amu ia ku ai pe foke kakai hange ko kakai matu tu ange ma inga opito ai hu malu ka na tolu ke malu ai o kai ke mau amanaki e ai hangahi ka ku mau tu be tunga ko ge ma hetai ni mi lava pe o matalia ai tunga ko ai fokoto ai tainimi e to ko ya bito pa e bo ma hu posta si le va fa ma ri nga ya ke mo ya nga ko ni yo Thank you again, Honorable Prime Minister. Just a question, probably health can answer that. With the water tanks at our homes and the fact now that there's been a lot of rain, there's been question on whether people who have cleaned up their roof and everything can start drinking from the water tanks. If that is so, or is there a process that they need to go through just to make sure that the waters are safe for drinking? Thank you. You probably saw like miss free press conferences, so
but I'll let you want to answer. I mean, basically, it's safe. I mean, drinking water in the tank, whether there's some ashes there, it's safe. The water from the tap, from Tonga water pot, it's safe. So, you know, if you are really thirsty for some New Zealand water, go and drink some of the Tonga water pot water or try the one from the tank. Ko mea mahina tainimi o ku ikai ke kovi ai vai ko I he tanke. Pe au kai ke kovi pe whatu tāmaki ai vai me Tonga water pot. Ko os mahino na talpe e tau tānoa mea I ngai taimi ki mua. Na o sisivi I he ngowe I heni mea moe kau scientist heni. Panas ave ki nusila o confirm mai mea mauma o reporti o ikai ke whatu tāmaki mea ita. Aia ko waipe mai no I ko mea whakata mai e mo pe o ke whatamaki ka koe whamatala kon koe hono Stevie na whai tongani, Stevie na whai nusila o kusai pe vai a koe a ke ino. Aia ko anga pe a koe whahau koe ni mea ke tau kamata a whoki mai ke no molo o tau ino mea tau anga mahin ki ai. Ka ua tā mai ke ato ina vai koe minu sila. O mahino pe ka mao e atu. Ka koe whamatala mahino I a pau ke whiesio ke ripoti lava pe atu ke bosio ke ai. Ka o seifi ai vai tatai pepe na iaha ki efu me mea. Pea moi vai koe me tonga water pot. Ko mea kou whae pot ngai mo uia koe o atu ia o toi ai wai na waha CM wai na e mate ai haki mon manu ia hu whakai whakatapu. Mea ke heia me he efu ai ai mo ngafi. A feu e ua pe to taha soni pa to me ta. Malo e PALEMIA. O fa malo foki he tau hien ko pa mo e CEO kon he CEO pa mo to ke ta kon pa me he health ko to ko ho fo I fektam ha inga e ua ai patunga mo ui pa mo ua fo ko le pepe na lava ke ha ai CEO kon ko ua fo ke tau ki ta feu ia he mai na pe foki ko mona pe pe fa patala ko ne ministra sai mo motor pe fa mona pito ka ku sai fa matala ko e ka CEO ka ki te filter ko e ne pe li ko ministra uli be ma ki malu ka ke PALEMIA ko le fa matala fa ka sai ko tau e u e tau te ko ke KOVITI he pa tau monu ia tau to luia ko fe ma vivili na tau fe ma vivili ko nga ko bai o mai non ko vai ata e fonua ko ha to fe ma vivili tau tali ngai to ni ta lava ke loka ho tau afuka le ke mahino e tukunga kon ku ai mahino ko e tau KOVITI pa mi malo Ia ke mafuri ko immediate relief ko vai mo me to kon ai ko tolahi tau pe ko tolahi tau ka inga kon yo ku na whakalahi mai ki Tongatapu ni tau pe me mango pe ko atata Koe fuki ana wape na toge ana tanke na ke tipen pe whawhalala ia mautolu hono ato ki mei vai pe koe hae tonu. Ki ana tolu ia, ka koe te ke tau sio ke whalu fua, o kamata leo ke tau onu lewa ke stage koe o recovery mo rebuilding. Ke tau sio leo ke kamata ke whae langa, mo mateu ke whae langa, ka pau leo ke whae sio ke tunga whakalao e kele. Koe pa koe hange koe ngawe whae koe ni ngahi wakatau koe ni tahi. Ai na o clean up ai ngahi motu ange ko na fale ati moa ai monu manua I pe ko septic ki hufa Tongatapu fai na to clean up ka to ko uveve uluaka mo ala me pe o ma wi to kwai pe ko hale me fai tu ni ma to fia pe mo to ta na no fai pa te ma mui le vai o fai ko ne langa ai ko process ia o fai se o gai pa ku tau kamata nga o leva me immediate pe ko fe ma vivili fa foi tui ke tau si o lewa koe ke whe mau, lere loloa, ai koe aluia koe ki he tau pehe ke mo uianga, aluia koe ke mau koe hawhare. Koe mo uianga, hake koe tau lau ke ai o whai mo palau ke mau a, koe tau siu ka whanki waka, ke toi mau a hawhai ngā maalia ki nao tau tai ke mau nao mo uianga. Ai o ki ke kamata leo ke liriu, ai tokanga I pureanga ki ngahi tawhaaki koe ia. Koe, whewhaase ni. Kātaki. Koe eke mai ia pe ko whewheke tau whakaata hange koe aho kotoa pe I he aho e tawha ke whakawāhenga
mo sivi mo ha fo ko fehu ia nai ha ko e ke ka te u wakai atu pe awi ta fa ki ko ni e palemia a ho ta fa tai mi lolo ki he tu nga we fonua ko hi ko COVID pa ko fa malo ta wi ka ki mo tolu i he tataki ko hi pe ko mo ui ai ka kai o fonua ka ko tau fa tap ui na lave i pe au he ha o ke ngai POLOKALAMA FEKAU'AKI ko ai le tio o ku nau ke i he ture fiki o ku nau ke i he totongi e koloa nau ke he mea kotoa pe au ke kasa pa tuku aki leva ka pana e pe ki kasa ia i uta mau hanga tonu pe ki ai ka ku nau amna toke he ongo utu anga kasa koi i Nuku'alofa pe kai ke ngatai ko e ono ai pe hengi ke ono i fiafi ai taimi loka ko ia lala aku ko tu ko de pulenga ki he ata fa ko ke me na to ngo fu e ange pe ko na fa ke ta no ki bua ka ko hage ko lau ko pu ke fa mu ta na si vi ko to na ki a pa le va na konte ki mo ata e ai fu a ho ta fa e fie ma ke mahino pa to ki pe asi pe kai ai pu ke pe ai ko foi ko ngai ta ko foi ui ngai ta ha ke na no fo ma ko fa nga ko ni surveillance ko ni a pu ngai mo ui pe mo finga i ko ni ta hu posta e posta ke finga i ke mateu ke fa si o mai ko ki fare maha ki a pau e puke hata ta o si whanongo ko toa pe fa matala me muri ka puke ta hana e posta o ku mile he ko ke pe ke puke la si leva a burden i o hospital ko hinga pe ko hapuke la hi hata ai nei fai whakauka ko nei pureanga ko ni pe a hoe te tau wila to hoa whaavalu e o se koe tana ke hoa whaavalu e koe ova te he oa e iwe he i he a hoe taha wha ka ko mea na ma te whakau hoe taha wha ke ilo he tō taha koe ai aho e whakanau e whakatau pe he e tau hi restricted te e ne alu kai lava palani ke e ne mo ui ke lava palani ke shopping he atu site a whalaite alu ki uta he ahapule lulu e ka kone aiko a whaava ho whaavalu e nofo pea o mo ui pe fo aho ua koe kene ilo ka he mea hoko e ose ho whaavalu ai o katoa mai dewa e ngahi tau pe ngai fektoa koe ni o mau pe heu sai hono ai ai ta fa ka wasi pe tu ni ka ia ha fa matala fo pe o mai ha fale i fo me po ngai mo ui e lava pe kabnetia o overrule pe kono ai ha fo tu ni make apa pe mai na to o ma ui ko ta me ai tau o se ai tau lockdown ni li le vai tu ni hange pe ko tau tu ko ne fai ho fa va lu ko to pe ai au ke ai pe fai nga mali ke li ka ko hinga ko no ate ho ai ta fa hange ko me vista moi fai nga mali na to ki ai contact na to ki ma ko ne a to na ki ke apa wa ta pu ke pa fai mo asi ha ki ka lava contain pa mo lava ko ne nga surveillance lava mo pusta ko wala me pe ko kalu se fai po tau tai mi ko me pe ko le ko ne po nga mo i ka lava fai nga we ko ne ngo mo ni pe ko a ta fa tau se ot ki ai ka ko tu o pa de tau tu ko ma fola tu ai KOVITI o la hiang e community e te la hiang ai mo de fa economica la hiang ai to pa mai i tau nofo whenga i ke contain mo tau lava o manage whakalele yang ai puke i tuunga ko o kia he tainimi. Malo, ko te pe to kia la tānak mai pe misaka koe. Pau te hawhi hui burning question, pau i kai. Burning question. Koe whakapau pe aia koe surveillance koe i wawau o Tonga lele? I kai ko uhinga u kei kawai pea wawau he ni. Te mautok wholau ki wawau he atu si te. O whai ki surveillance pe mahino pea wawau ia he apule lulu. Pe toki whana whakaukaui. Ko eua pe mo haapai he fuaho alo tāmaki ane e awhi na e lava pe timi. Pako whamalo lahi ki he pailate he ne loto lahi ka mau wholau. Ka pau na i kai he peheni e ke kau pe haapai pa mo eua he lockdown ni ka ko whaataki na waia e whiawhin ke hoko ate whanonga. Malo? Ai apa e sai e pesi via a vavau he tūsi te o mai pule ruru.
e lava lewa whakaataya. Nea ko ukawia he tūtūni koe ni, ukawia he whakataptapui. Ka pai mai sivia koe, e whakatape kam ne tia tali ke to oia, pai to o lewa ia, a men lewa tūtūni ia. Aia nea ko usetia te whai tūtūni ki ahata hawha, ka pau lewa iaha whamatala whao e hao, o pai aha whale i whao e mai me potungai moui, lava peo li liu. Ka koe uhinga pe, koe ngai uhinga koe na o atu, pe ke setia e ahata hawha, patau tō ngau e toa i pe. Ko ia pe mafai he toin palemia ke ne faata ngai business o pa wa foi uhinga lele ke na to lele ia time make malo ado ta tok da no ai ve ia nai ko ia watu na faata na puga to fa ue pikatia to finga ke o lo ke fa wa pa malo atu Luciane soane mo kau FAIONGOONGO mo lava mai ko ni e fiafini ke tau po ta no i FEKAU'AKI me ngai me whamatala fo mai koe ni me po ngai mo ui ka mai ngai whai tūtū ni a kabineti tau whawhitai ko tau pe eki ne ke mai haiwi ki tau ho whai ngai whatongia ke tau tau whiawhia pe ai tau ki lawa o whahau ko tau ngai whatongia ke ko ia o ki ai whaamu e hoko lere atu ai pe tau po ta noa ko tui pe mahalo ki he apompongi apaita whamatala make, ukau apompongi mahuinga, ko ngau e koe ni ngahi timi apot ngai moui, he lere au pusta, mo surveillance koe ni he ngahi kolo koe ni tau pehe, o ku ngari na iaha keisi ai, pa koe kolo atu ki ngahi ofisa kolo, mo kātaki a tokoni mai, hono mai kakai, ke whai ngahi ngau e koe ni o whototua, te pot ngai moui, koe waweange, e tau ilo ai mafola koe ni, ai KOVITI wā i ho tau whonuani, ko tui koe whai ngofua nge ngau e pot ngai mo i hano tāketi, mo whaiha ngau e makehe ki ai, ka lava o tau sio ki hano toi whakangalok ange, ai ngahi restriction koe ni i lockdown ni. Wai whamalo lahi heni ki New Zealand mo Australia, hono whawawe i mai koe hono mai koe e tau booster shot, ai a umai he tokonaki, ai shot e tahamano tupu, ko hinga pe ke hoko atu ai tahamano pe ulahi. Tahamano ke lahi atu e hoko atu ai pe tau booster. Pa umai e ba mo facility ke lava o tauhi i tongani ai. Madui ko hinga ku whawhawawe hue na kai ki heni. Ai whinga facility special ia ko ia ke lava tau. Ka koe nau ofa mai ke o mai, ai ku kau ia he mea whawhiawhia. He nau tōni mai ko ia, pa ku kau mai miki ai mo e Pamo fisi, ue nau tokoni ai whai mai, whai whinga aki koe ni ko hinga na lawa ia whainga maari ke mai nau tolu tau taha pe whihe nau sili e kina nau toi fisi, ko tahiti fok, tahiti nui, na nau tok foki atu, na nau mai nau ofa. Pa koe wha maro lahi ko tau kainga tonga, na lawa mai e whi toko hiwa me tahiti kau tonga. Whai pe, whesi o whak pe mama o ta noa telefoni, ka nau nof mai pe waka, ka mau tuat pe me wafuna. Ka ku hake ka lau ku whawhiawhia pe wifi nga maari ke tau whamalo i at pe neo ngō whai pe telefoni e nau ofa koe ni nau lava mai he waka he ngai aholahi ko hinga pe ke nau au tonu mai o whahoko mai nau ofa whamalo atu ai pe ki he ke nau tolu i whisi nau wai tanaki koe ni nau container o mai Oku kai ke ovale ata hai tola hipe tau kai nga tongai ka ma pe foku mo fie toko ni pe tau kai nga fisi o mai ko ne ngai toko ni lahi ko ni o manaki ke mai ke whaka watu ke ki mo tol ko i tongani oku ai whamalo hen ke hok mista mo tu ko mo tai ka mo lava mai fiaf sapaten ko hinga pe ke whakakata whai tūtūn ko ngā ko hua whamalo i tau tūtūni ka mahe no le vani te tau unat ko ni ke he wiki wa e fai lewa pe sio o pau ma fa matala ku ton ge wa tu ton pe ke whahokat ka ki motol pa iu e tu lewa tau to press conference o pau ka hambe au ke togang ki ai fetu taki mai pe e nga na lava pe o tali ato i pe ai ka pau lewa mahui ka feunga te mahui lewa press conference ke tau ta no hage ko tau fai au ni ko ia pe ki whamalo pa ko le ni ke Toi PALEMIA ke ni whaas mea e pia tau konferenisi. Tau whaas, koe kresi ai gi ko sisu Christ mo ofa e toa ka tamai. Whehe lau maare maun ani, whai e PALEMIA ka mai whatangani o nahili, ka whai pia tangata. Amen. Peko e kakato ia o e tuku ate ngahi ongo, peke ngahi whamatala me he puleanga.
Aia ko e mea mau i ngā pē. Aia ko e mea mau i ngā pē whoki, ko e lele atu ko e ni, ko e wike e ua, ko hika lava ka kato ai pē a hono tokanga i kina whakaloko fua ko ia o e whanua. Pē kei ke ngata whoki ai e kei lele hoko hoko atu, pēa mo e tauhi ko ia o e malu, a e taha kotoa pē, pēa mo e mau inga tau talango fua. Ko e POLOKALAMA hoko, e tok mahino pē ia me EIKI PALEMIA, pēa mo toinga ko ia e kapneti, pē ko taha mea fo o ke whakaongo atu. Kai malo mo mea mai, ka mo mea tua au whātu.